Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa kami, mga watayo, pagarinyo makapupoon sa Perka Abu Bakar, apagkagirkanon sa Hiwar Maranawiya, ay maubuya na sukasya pa kung mga oras tanong. Assalamualaikum pagariyakon. Waalaikumsalam pagariyakan. Pagariyakon, kapakain ay pakaisagar ka? Uy, insyaallah, sikot tama na kagugaakan. Anto na mga gulipag adi pa kang gaya guna si ikaw kayo yung tanong na inong tanap kilang yan sa oras tanong. Mapia pa kaysa, ay mga galipag, adi pa kang gaya gunagot kilang yan sa oras tanong, nas kanya so galipag, adi niya kumanan sa parateya tanong gay na budkul pati. Hoy pagariya, nabagi ka ko na sa mga ibarata. Di ka mamkerarang ito pagar. Katay ang mga ibarat. So kau sarap ko cellphone tano sa dud na ba niyan rarado mapia? Kambantay sa mga series, mga love story. Kapa Facebook. Ako kapamakinig sa mga music. Dud na ba niyan rarado mapia? Siya ko kapagin tao tano sa dunia. Anto na dalil anansi sa Quran, gusi sa hadith. Lagi do ka turo Allah. Makapasad ka ng gulubok kapman. Nagusto ka turo na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panagunta man nga sa lima, kung ano lima. Kung kakangudang ka, kung ano dang kapan kalukas. So, kapiyan kay kapupulosan, kung ano dang kapan kasakit. Nagusto, kapaparo oras ka, kung ano dang kapan kabisi. Nagusto ka uyag-uyag ka, kung ano dang kapan kapatay. Nagusto ka turoy Sheikh Abdul Aziz bin Baz. So, oras nas kanya, so kauyag-uyag. Nasa taway lang niya so kauyag-uyag yan. Sa taway lang niya sa oras yan, namiya lang so kauyag-uyag yan. Nasa taway lang niya so kauyag-uyag yan, namiya kasundit. Nasa kasundit na di pakangguyag-una. Alhamdulillah, kami ni sabab nakakatukawi ko. Pwede pa kang gay aguna, upang makailang sa oras. Sa balasang ko no Allah, ayda. Agus ka mambu pagariakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa kami, mga watayo, makapupoon sa Perka Abu Bakar, Hiwar Arabiya ay mauduyan na lilhifadil ala waktika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habibati. Waalaikumsalam habibati. هل يمكنني أن تسألك شيئا؟ نعم إن شاء الله بقدر ما استطعت. ما هي الأمل التي لا يفيد ولا يتأثر في حياتنا وإلا يضيع وقتنا؟ حسنا سؤالك رائع. الأعمال التي لا يفيد ولا يضيع وقتنا هي العلم التي لا يجد إيماننا بل ينقصه. هل يمكن أن تبين بالأمثلة؟ نعم، كاستماع الجوال بدون الفائدة وقراءة القصة غير مفيدة. ما دليل في كتاب وسنة؟ قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس سبابك قبل حرامك وشهادتك قبل موتك وغنك قبل فقرك وفراغك قبل موتك وحياتك قبل موتك. أو قال الشيخ عبد العزيز بن باز الوقت فمن الداء وقته الداء. جزاك الله خير. وإياك. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.